simshayele izandla enkulu kakhulu bazalwane. Haleluya. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bazalwane, ngiyacela ukudedela umfundisi uDJ Ngcobo siyeni kwi-offering egameni lika Jesu. Simshayele izandla enkulu kakhulu eseza ngaphambili umfundisi uNgcobo. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Haleluya. Haleluya. La khazuka ikruselo la phezulu ukuze thina sonke sisindiswe. Siyabingelela abazalwane. La khazuka ikruselo la phezulu imikhosi kaThixo emazulwini yayijonge phansi emhlabeni nakhazuka ikruselo laphezulu ukuze siyakubingelela my leader egameni lika Jesu waseNazaretha, my priest siyakubingelela egameni lika Jesu nomama. Haleluya. Siyabingelela mongameli. Haleluya. Father kaNkulunkulu, siyabonga uNkulunkulu ngawe ukuthi uNkulunkulu ukuvusile kulezi zikhathi. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Such an anointed man of God, such an anointed man of God. uNkulunkulu ambizile namnikela umbono wentaba. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu futhi ulalela iphimbo lakhe yedwa. Sikhona siyakhuluma ngapha nangapha sizama ukadvise kodwa ulalela likaNkulunkulu iphimbo. Amen bazalwane. uNkulunkulu uthembe wena mfundisi uBhakisi kule ntaba. Amen. Nako nje ukuthi ubuye ube nesikhathi wedwa sakho noNkulunkulu la entabeni. Amen bazalwane. Phela intaba bazalwane idinga umuntu ohamba phambili kuyona ukuthi akabe nesikhathi esimore than lesithina esinaso kuyona le ntaba. Amen bazalwane. Angithi phela indlela yaziwa umhambo wayo. Amen bazalwane. The leader bazalwane kufanele ayazi indlela izimvu zingakafiki. Thina silandela umbono uNkulunkulu awubekile kuBhakisi. So uBhakisi kufanele ayazi indlela, abe inavigator yethu. Thina nje silandele la khona inavigator esihambe khona. Haleluya. Siyabonga kuNkulunkulu ngayo igameni lika Jesu, i-leadership yonke ama-workers asentabeni siyabingelela kwelika Jesu igama mfundisi Sibo, more especially umndeni waka Malinga egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ngawo kwelika Jesu igama. Siyabonga uNkulunkulu wonke ama-workers, obaba omama intombi insizwa abadala nabancane, i-fivefold ministry sayibingelela egameni lika Jesu. Amen bazalwane. Sizoqoqa bazalwane umnikelo masinyane nje, asifundeni incwadi yamakhosi esibili. Ngeke ngwaqokeleka amakhaza bazalwane uma ngabala ukuthi ngiqoke kangakanani ungazohleke. Amen. Hallelujah. Amen. Chapter number 3. Ngizosheshisa nje ngale ndlela eyisimangaliso. Sizoqoqa le mali ekuwe ekufanele uyinikele enkosini. Amen. Ikuwe le mali khona. Khona ubungaplanile ukuthi uzoyinikela ke namhlanje kodwa uyiphethe. Uzayikhipha. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngiyacela ke bazalwane sifunde namakhosi esibili. Fundisi njalo usigidazela wena ungabe uthi umfundisi uthe ngizayikhipha. Amen.
Ithi-ke le ncwadi bazalwane amakhosi 2 chapter 3 verse number 27 yayisithatha izibulo layo ebiliza kubusa esikhundleni sayo yanikela ngalo libe ngumnikelo wokushiswa phezulu kogange. Abakwa-Israyeli behlelwa intukuthelo enkulu basuka kuyo babuyela ezweni lakubo. Amen. In English, then he took his firstborn son who was to succeed him as the king and offered him as a sacrifice on the city wall. The fury against the Israelites was great. They withdrew and returned to their own land. Kosa ibusiswe zilayo manje naphakade. Amen. Bazalwane kafushane la inkosi yakwaMoabula noIsrayeli lithi iBhayibheli uma isondela impi yakwaIsrayeli isondela ilwa noMoabi lithi iBhayibheli inkosi yathi bona ukuthi impi ngeke iyahlasela noma impi yasinqoba manje lithi yama onqenqemeni unqenqema oluhlukanisa uMoabi noIsrayeli yama khona odongweni yagibela phezulu yafuna ukuthi babona bakaIsrayeli ukuthi yenzani lithi yathatha indodana yayo ekade izobusa isishisa noma ibeka emlilweni yayishisa phezulu kwabo abako-Israyeli bebuka abazalwane. Amen. Lithi iBhayibheli ngaloko kwenza lokho kwenkosi lithi impi yakwa-Israyeli yamane furious bajika babuyele emuva ngoba babengawazi lo mnikelo ongaka onikelwa inkosi. Amen bazalwane. Uma usathane-ke bazalwane efuna ukukuhlasela noma izinto zifuna ukukuhlasela, usathane uyayafuna ukumhlasela umzalwane ngokuhlupheka. Kodwa uma uzothatha umnikelo phambi kwakho usathane ebuka ngoba usathane kuye kube inhliziyo ebamba ukuthi unikele wena noma ikhona imali. Kodwa uma uzoyithatha leyo gcina usathane ebuka uthi sathane lalela-ke nansi ngiyithatha kuye yokugcina ubuka bese uyinikela phambi kwaNkulunkulu usathane ebuka. Usathane uyayathi-ke abuyele emuva ngoba usuthathe lokho akade ethi ukubamba ngakho. Abanye usathane ubabambile emnikelweni akafuni banikele ubabambile emnikelweni. Kodwa uma uzothatha leyo gcina uthi sathane uyabona ngithatha naleyo gcina ngiyinikela kuNkulunkulu wami. Ethi bazalwane akekho wangonikela kuNkulunkulu bese uNkulunkulu akangenza lutho. Le mali oyithathayo unikela kuNkulunkulu khona uNkulunkulu into ayenzayo. Amen bazalwane. Khona uNkulunkulu into ayenzayo bazalwane nginobufakazi omncane. Lapha ebandleni bazalwane yabona phela izimvu zakho uzazi wena abazalwane bakho bazi wena. Amen bazalwane. Kunontombazane nje owathatha envelope wabhala ngaphandle wathi mfundisi sengikhathele ukuhlala ekhaya ngicela uNkulunkulu angifune umsebenzi. Wase wafaka imali ngiyamazi uNkulunkulu akamnikile kahle inkonzo yokunikela lo ntombazane. Ngathi uma ngithandaza ekhaya ngivula le ncwadi ngithi awu uNosibanibani lo inkosi emenza ukuthi anikele kangaka. Wabhala wathi engikhathele ukuhlala ekhaya ngifuna umsebenzi wanikela. Ngiyamazi ukuthi akayiphiwe inkonzo yokunikela. Wanikela bazalwane ngithe uma ngithandaza ngathi inkosi lo mzalwane uthinteke enhlizweni yakhe-ke manje. Wathatha lokho kumbambile wase wanikela ngakho ngoba ubebanjiwe ekunikeleni. Within 3 weeks nganyukela kule ntaba futhi mfundisi nami nganalo moya wolaka kakhulu nabazalwane nganyuka nabo nje baba u4 nganyuka nabo uNkulunkulu waphendula 3 in 2 weeks waphendula 3 in 2 weeks. Yebo. Uma baphendule laba bobathathu le ntombazane nayo yayikhona kulaba baphendulwayo. Ngithi mina le ntombazane ithatha umnikelo wayo yenza lento usathana kade eyibamba kuyona ukuthi inikele yasiyanikele. Yabona uma uzothatha la usathane kubambe khona uqashule phambi kwakho usathane ebuka. Abanye usathane ubabambe ngemizi yabo, abanye basathane babambe ngobuthongo, abanye usathane babambe ngokuthanda kwabo. Uma uzothatha ubuthongo uthi sathane ngiyabudela ubuthongo ngegama lika Jesu waseNazaretha. Buka ke sathane into engenza kuwena manje ngidela ubuthongo ngivuka ngopastor ekseni ngiye entabeni kaJehova. uNkulunkulu uzobonelela kuyifiso zakho. Haleluya. uNkulunkulu uzobonelela kuyidingo zakho. Usathane ukubamba la khona osukuthanda ngakhona. Bheka isono sithanda isono esake sakubamba. Isona sono esilakhi ukuthi singabuya kuwena. Kodwa lesono singakaze sikubamba ngeke sikubambe. Yabona isono esake sakubamba isono esilakhi ukuthi siphinde sikubambe. Kodwa ngeke uqale utshwala usongaka nje. Haleluya. Angeke uqale bazalwane untshontshe usungaka nje. Uzobanjwa ile sono sokuhleba ekade vele thatha kwasa sikubamba.
kanjalo ke nosokunikela futhi uma ubanjwe umoya onganikeli ngegama lika Jesu ngiyawuqalekisa haleluya uma ubanjwe umoya wokusefa ngegama lika Jesu sithi ungabe usasefa haleluya akukhiphe nje loyo 100 ngiyazi ukuthi ubuthe u10 wathi uzoweqa u100 haleluya kodwa ke siubambe nje umoya wokusefa awukhiphe wona u100 udelisa usathane usathane uthe ngizolamba uthe ngeke ngikwazi ukugibela throughout the week kodwa ngizogibela ngizoze ngiliqede isonto ngegama lika Jesu asize sonikela abazalwane kwelika Jesu igama asize sonikela usushayela umoya nompilo nangu nompilo ushayela umoya hallelujah shaya umoya I am the winner in Christ the Lord I am the winner in Christ the Lord I am the winner I am the winner I am the winner I am the winner Christ my Lord I am the winner I am the winner I am the winner Siyabonga uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha. Mfundisi uPakisi siyazi ukuthi wena unikele kakhulu kunathi sonke.